Kwa mbele kabisa itochokeria bunge ya Meru Nkatho nontu bakumba kuwatanira na mjadala jwa Mheshimiwa Mbiuki wa bunge Koji yura yaomba gucokia amemba bathatu barabara baikuandikirwa barua muntu umwe wa kiama kia PNU makira wa bakuritwa kuma ki komiti bunge yetu ya Meru ikumbo machokia na mbati enjea beta ki komiti necio na baomba kudurwa orengi baitia persons Mheshimiwa Romano adurwa baitia person wa water na Mheshimiwa atoa kuzo yenye mtoreku na Mheshimiwa Kimathithigwa aomba kudurwa aitia person wa park na ito shokia Nkatho kire jumbe bonde non tuona ibuko wega kwethira kutina dictatorship kiri bunge ya Meru tote kwenda Mheshimiwa nore kwethira kitulumia wanatu bakuritanira kwenda thirikari kana non tubakwethira aina opinions chiawe so ito chokia Nkatho na tuwata na mbere na kuritanira wetu reamwe na ne ajumbe baile yake out of 68 ajumbe baile yake ibo bethira bakiriana na mantu ya bunge yetu ya Meru mtuku yeru arena. The motion is on Arga, Yogo Choki, our members to the respective committees. Now, correct the motion is on you can honor a members of the or a Brunia, notwithstanding or a Tieto, and the assembly, Ichugaga, every member from our country, every honorable committee or Kiama. I committee in kwa adventela bandi pure stilo iko ni yapansa sisi tia committee itenita goge bwega kira kenge nataka one of the constitution you got the sovereign power belongs to the people na power area antono ba exercise vale power kana group ya representative kwa respective people ba duneta ameba sibaba ko bareta assembly ikaba delegate that sovereign power to these people to represent them na ga tueka kore muntu frobene kuota okuja kweberia ntaba kiamene neko guru antaba ba dureta muntu antaba beja ko pa represent assembly Omia ni chairman of public account na investment committee kati okenie assembly yonde Nkatho non tuba motion yura ka umbo kinukia tuchopo committee ni ira turari kwe kuritwa ni muntu umwe wa assembly atendo tukulumu na assembly ni members 68 na banana na members baile yake baomba kureana na motion yu na assembly rere kio kukinukia motion committee park na committee water baweta ba ukarande bado tukiwa chimbas kwa committee park na chokeria member ba park sana Nkatho non to ba undura de chairman wo an opposed ode undura mbinga ende ini chairman yo park na chogeria vice yo Nkatho non to bumare ande ngirwe no to rawate le de kiama na member ba kwa no de to kira military ta coup d'etat ni William to yaomba kuonekana na tukaendelea kulitira ngwe antuma Meru tukiwata na leadership ya Meru ira hiyo ya wenga bano Meru kiraito murungi no ntokwa to correct meje ya bwede tukiama ke PNU kana o correct illegality ya bwede tukiama ke PNU no ntobarwere randiki kitathi atere temu saratara ne tathi atere sheria ra kubatere ibara unete aswa County Government Act section 14 subsection 4 ire kuwa no mwanko mu member wonde wa assembly endere committee so otebo kiama ke PNU no dictatorship wakeo kemeo karande kiwa kakiune sheria ile andiki na yako loko imbunge imakosa ya manene na ingo chokeria assembly Meru no ntoko kuona makosa yao na ba correct na ngienda kwera atubeto kwamba assembly ni onene saitie manto yao yange yonde assembly ndio yekara antu kametene na yomba kutanto kametene kinyoke ndira kiama ikia involved standing under Tieto number 157 you are in consultation not in agreement so kinyaga na to consult na kiama assembly ndio ina final say so bora assembly Meru ebwethia sheria thiata ne ku correct nara kiama kirenda kuna sheria au angechokerie akamite ba kiama kia water committee water ya assembly Meru tonto ikuona ipoya bandure de chairman wa committee indare de kwengwa ntuko inkai lakini
non tontirengi na njirere batere assembly correcti ya kiramanto lainine na kameti ya kwaniyo ya wipo ya mbele lo katongeri non tukaina imani na uli non chama getu ya PNU kulingana kwa yake ile Political Parties Act ti standing orders kana sheria ya Meru Secretary General wetu na ndekire baruka ya members untuk discipline cases na buge ke untuk tana shuko round of numbers na buge ati agwa kwa sheria lakini ti sheria swa by motion na motion ile kurukitu motion is not binding motion ti sheria na motion ti act ko ekedrwa motion ti sheria na motion ti act ikuga itubo tumereka uchenje sheria rero don't motion nataka idirike sheria ko motion itiomba uchenjia sheria nyawa karate na bige bwega nuntu tukona numbers wachokari na isa sawa kabisa tukina dina nabo na bige na haru intukwendo muno nyaito tumiri kamera cia ofisine kuma kwa ngabana probule kenda chumba korea mochara baba kwa mochara bata mbere tsilo mpendere kwira antu bameru na haru intukwena mundu muno no ntukwira kwetere tembere yau sina inya muno ke mwananchi wa Meru ona akiawe kwa ilasima mwananchi wonde na ari na inyaba ubange nyaba kwenda 2022 bambeja kwalia nekenda mwananchi ombo kalindo byao nuntu ndina wakikabu nene kulingana na mtanto aibia narwa itu igeta in history ngona national government ndu ipa member nomnoke amaga Jubilee member rutawai kamete aibwe kamete rengi aruto kire aiko kire rengi utemto rutawai kamete sionde na imponete nyaki amaga Jubilee kira ke drene this county assembly kikendu ipu some members even in the last 3 weeks utem member unge aruto kamete ne sionde ko utoreka boborari na minority leader wa kuria kithiuruka ku kiwa thirikari tekugwithia temnyina bumuiketie no tuke bungere nginwari majority leader they majority leader na tungangire tuithe twawatanira mokera tu tetheria the former governor kurutangwe lakini thai wena bathukano ire nyingi mwakwathurana county assembly mwakuria kituka county assembly everywhere aita kiwa county assembly ngo ndibwithitwe ni uri lakini rira atagwa ria toiga kuinya inya safari hotel twaigwa hoteli cia goro kenda twaririe manto development thai tutabwithia bu lakini thai mwe mbere witakiwa bura members ba uri bura members babwithitwe anko mwira na tutiethi na tiethi members employees ba Meru areke members barute ngwe bas bonde ene member na batu safke one select committee na 3 sectional committees na barati kabisa iko na rira huru etere senators kimusema ni yawe bara papatu bara batetere baira samont imunene to kawe tuju na beta basiariria lakini babeto ba PNU mataero kanya kosiariria so nkora members thank you so much nantu boko motion yo also members ke their respective committee